Aline and Minnie Lakindanum and family, Constantine and Bless Apimwar and family, JR and Kate Dabu and family, Jel and Migo Lakindanum and family, Jello and Venice Lakindanum, Yoli Tayag and family, Jacqueline Bautista, Peter Kayanan, Conrado and Euphrasia Mariano, Elisa Mariano, Lisaline and Gelson Pasanyo, Maria Manuela and Vic Sarsagad, Maria Carmela and Carmelita Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Whaley, Midel, Jenna, Winston, Ansley Macy, El Sunrise, Tony Mendoza, Annie Camille, John Alfred, Aliana Marie, April John Marini, Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Hasmin Minaves, Mercy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco and family, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Heroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Harris and Marlene, Veronica De Leon, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Cheat Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Ansley and Leia Gonzalez, Kate and Lerma Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, Jay and Chica Rion, Jose and Hagdes Mendoza, Elia Ches Jonesa and Eman Pineda, Cristino Ocampo and family, Pedro Ross and family, Feliciano Angeles and family, Louis and Katrina Castro, Rosario, Edgardo, Edwin, Roel, Renato Gasa, Edna Ocampo, Corazon Marukot, Marilu Abuda, Justin Baste family, Beth and Hans Felix, Gil and Malu de los Santos sisters, Luis Manuel and Glenn Marie Ledesma, Hill Kevin and Martha Chelo de los Santos, Hill Luis Vianney and Bianca de los Santos, Shane Torres, Naisha Mariel Rodriguez, Kenneth and Kirby Mendoza, Corazon, Vincent and Jack Morales, Corazon and Susette Fernando, Joel and Desiree Dare and family. Panaking birthday dari Charlize Ann Gonzalez, Anita David, Carol Mendoza, Ana Marie Ocampo. Paraking wedding anniversary dari Randy and Gina Nulud. Paraking kayadwanan dari Tess Calma and family, Teddy, Edelrina and Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Arcel and Shangri-La Gilas, Princeline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Vaughn and Mylene Vitug, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Arlan Claire Sikat, Nina Aran Sebastian, Neil Joshua Sikat, Sol Yap and family. Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph, Mary Hazel and E.J. Valentino, Joseph, Emilio and Ethan DJ Acomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Young, Dewey and Erin Remedios Venus, Rizaline Venus, Derek, Chris and Liza Pineda, Minerva, Concepcion, Cariza Marie, Charmaine, Ronilio, Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Joshua Angeles, Chi and Jay Carrion, Nina Gonzalez, Alicia Kayanan, Chess and Mel Soriano, Edgar and Glenda Navarro, Lay Nicole and Kyle Ocampo, Roel and Jinky Manyalak, Jay and Daisy Soriano, Mike and Diane Marine, Easy and Jonah Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Brian, Brendam, Cobb, Kurt Manlutak, Rico, Bessie, Chen Dueñas, BG, Fatima Dali, Martin, Sofia, Vanji Manlutak, China Manlutak. Paraking Kapaldanan dari Ines Gozum, Norma Gueco, Miguela David, Marites Sebastian, Consuelo Mendoza, Rina Kayanan, Alfredo Kayanan Jr., Stephen Martin Manlutak,
Rosario Gilas, Nedy Macalino, Cecil Manlutak, Ellery Claire Malit, Rosita Malit, John Romel Manlutak, Milagros David, Ferdy Justin Baste, Nene Bituin, Federico Nabong, Adriana Franco San Gabriel, Richie Ocampo, Paraking Kaladwadari, Jerome Manlutak, Enaro Parico, Maria, Julian Gomez, Simeon, Laureana, Felino, Salome, Jose Tungkol Sr., Isabel Gonzalez, Gloria Lopez, Irene Magcalas, Judita Uy, Caleb Lorenzo, Iluminada, Corazon, Presi, Glyceria, Andrea, Francisco, Martin, Aurora, Castor, Maribel, Elpidio, Agapita, Maria Luisa, Ricardo Sr., Fortunata, Tomas, Albert Manalastas, Beatriz Cortez, Marciano, Teresita, Gilbert Mariano, Escolastica Hinco, Jesus Emerenciana Torres, Jose Apolonia Hinco, Among Damaso Hinco, Miguel Maria Sicat, Juliana Corazon Sicat, Claudia Almario, Bernardita Roque, Lolita Santos, Rodecinda Alfonso, Among Raul Sahagun, Among Paul Sahagun, Simeon, Maria, Godofredo, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Alvina, Benjamin, Consolacion, Reynaldo, Santiago, Rosalyn, Melvin, Gregoria, Eli, Santiago, Avelina, Angelina, Imelda, Aida, Raul, Charito, Miguel, Lucidora, Florencia, Remio, Leonardo, Juanito, Marcela, Cristina, Edwin, Dolores, Honorio, Marcela, George, Jose, Maxima, Jose, Fortunata Lopez, Jose, Maria Gasa, Jesus, Gloria Gasa, Terence Cameron Davis, Valentino, Jaime Gasa, Marisa David, Cristina Gasa, Vivencia Ramos, Patricia David, Isidro, Maria, Erico Mariano, Jose Tantenco, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Merihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Renita, George Torres, Antonio, Victor, Guillermo, Beatriz, Magdaleno, Severino, Andres, Clara, Jesus Tayag, Pablo Giao, Judita Uy, Lolita Tantenco, Ernesto Alfonso, Medardo de Leon, Romel Camiling, Enrique, Rosalina, Elena, Pedrito, Rosalinda, Serafin Ibarra, Victoria, Marcelino Gilas, Ernie Macalino, Justin Ibarra, Jimmy Sanchez, Jesus Soriano, Jonep Rodriguez, Raul Manialac, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Alfred Sr., Teresita, Bernardita Roque, Des Guanlao, Francis, Joselito Manakmul, Jennifer, Randy, Rafi, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Erlinda, Luis, Corazon, Emmanuel, Joselito Castro, Resting, Carling, Berting, Rosario, Mario, Tim Monks, Oscar, Alistair Sunrise, Jomi Layug, Simeon, Maria, Godofredo Tayag, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Nicolas, Apolonia, Herminia, Pablo, Victoria, Conrado, Felipe, Hermenihilda, Marivic, Antonia, Carlos, Nina Carlos, Pedro, Jose, Eugenia, Cecilia, Bernardo, Edelberto Gosyoco, Jose Boy Bituin, Ben, Kevin Manlutak, Alejandro, Lourdes, Willie, Eduardo, Soping, Mariano,
Ronnie Cayanan, Bernardo Manlutak, Eleuterio, Elfleda, Paulina, Felipe, Philip Vincent, Paul Christian, Braulio Jr., Paulina Ocampo, Winston, Andriano Pangan, Fernando David Jr., Oswaldo Tobil, Antonio, Rosario, Wenceslao, Dominga, Joaquin Jr. and Sr., Juanita, Jesus, Dolores, Eddie Yap, Noli Salvador, Lolita Santos, Julieta Alfonso, Marlon Roque, Norma Ross, at ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na retang alanang makaganaka karela. Kapanyawsan ka ring kakasal. Even John C. Tanglaw ning Angeles City, kasalyakang Kimberly C. David ning San Miguel, Betis. King March 12 ing kasalda king San Guillermo Parish, Bacolor. I Paulo O. Olmeldila ning Lubao, kasalyakang Cynthia M. de los Santos ning San Agustin, Betis. King March 9 ing kasalda king San Guillermo Parish, Bacolor. Nung atin kong balong kasangkanan ban eme tuloy deting kasal, pakisabi na mo po king kura paroko o king parish office. Salamat po. Kapabaluan, king daratang a March 8, aldo Sabado, kay bating misang 5 p.m. May kamiting lapuding sa Blanca Marrero na atin imahe para king malaaldo. Bikit-ikit tamo po king gazebo ning parokya, asahan mi po ing kaya kayong panyatang. Dakal pong salamat.
Pakatipon tamo kilagyo ning ipa, apo ning anak, apo ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya na ning ginutamong Heso Kristo, ing lugod na ning Dios, at ing pamakiyagum ning banalay Espiritu mantabe sanang parati, kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Maya pa abak po kaya kayungan, Mayap ayabak po. kaniting kawalo ng Domingo ning karaniwan a panawon, damdaman taya ing ginuking kaya katamong Ebanghelyo. Sa salita na laking atlong pamamaralan, ding bage ang maralas akakalingwan tamo, king kaya katamong mismong pangatao, at nengkay akakit tamo, karing aliwang tao. Damdaman taya ing ginu na eme malyaring sopan, ing metong nga taong marinat, nung ika mismo marinat ka pangatao. At damdaman taya ing ginu, eya mamungang mayap, nung ing tenam mo marok. Damdaman taya mo naman ing ginu, eme malyaring tayran, ing metong ataong malililiking dalan, nung ika mismo eme balo, ing kekang pupuntalan. At karing penantit amaralas akakalingwan tamo, ing itamo mismo at intamong sariling kainan at pamikasala, kakulangan ng pondewakan. Anyawaran tamo king nipnong kapagkumbaban, ing lunos at kapatawaranan ng Diyos. Itamongan, aminan ko, King Diyos ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, imikasala kong bina, kingis pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtapad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinito ipanagapu ko kang nuwan na Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, King Diyos aginutamo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana king pie, alang angka. Amen. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan. Manalangin tamo. O ipa, kang Kristong esposo ampong ginu, inaus me ing meto ketawan king bayo, ampo nalangangang tipan. King banala kapulungan mo ang makatipon ban magmasusi, king bangketi na ning kasalan.
Ding sablang tao akilala ang pontak mandasana, ing bayong tula ning maya pabalita. Itiyadwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Heso Kristo ang anak mo, ang mabibiyang pon mag-ari kampe mo, king kameto nga ning panalay Espiritu, manggaman king alang angka. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Sirak. Nung makananong king meto nga panyalak apigalaw-galaw mo, mitagan ing dinat, makanyan masasalak ing kakulangan ning tao, king pamagsalita na. King lungo, karin masusubok ing obra ning magtatalo, ing tao masusubok neman, king pamakipagsalita na. Ing mulahan apitutubuan dang dingtanaman, makikilatis siya, king kalidad ding bunga, mapupupol kaya. Makanyan mo naman, asagiran karing amano na ning tao, ing panandamana. Eme pamurian ing tao, nung eme pa dimdam migsalita. Uling king pamagsalita na ning tao, karin me akikilala. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, tutong masanting, pasalamatan ka, tutong masanting Ginoo, tutukita mo po king pamagkanta. Tutong masanting, pasalamatan ka, tutong masanting Ginoo, tutong masanting, pasalamatan ka, tutong masanting Ginoo, tutong masanting, pasalamatan ka, tutong masanting Ginoo, tutong masanting, pasalamatan ka, tutong masanting Ginoo. Mayop ing pasalamat o Ginoo, ing manigtigan king ikarangal ning lagyo mo o kakatas-katasan. Mayap ing ihayag ing lugod mo king abak amaranon at ing katapatan mo king kekaban ding pamagbante ning bengi. Tutong masanting, pasalamatan ka, tutong masanting Ginoo, tutong masanting, pasalamatan ka, tutong masanting Ginoo. Ding taong banal, magluidla, katulad daring palma. Kalupara, ring sedro ning Libano, mitasla. King pangatanam da, king balen ning Ginoo, lumabong la, karing patyo ning Diyos tamo. Tutong masanting, pasalamatan ka, tutong masanting Ginoo, tutong masanting, pasalamatan ka, tutong masanting Ginoo. Mamungala pa, agyang tutuna lang matua.
Manatili la pamuring mayagta ampong sagiwa. Ban ibulalagda king inginu makatuliran niya. Ya ing batong kuta ko, aemo, akitanam abdak. Tutung masanting, pasalamatan ka. Tutung masanting, Ginoo. 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 Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan Karin Corinto. Potang itang katawan tamong talatarunot, mibayone at ene malyaring marunot, at ing pangataw tamong alipan, ning kamatayan, mibayone at malyaring mate kapilanman. Kanita na mipaltutu ing sasabyan ning kasulatan. Masintang ya ing kamatayan, miganap na ing tagumpe. Kamatayan, nukarin ngeni ing tagumpe mo. Kamatayan, nukarin ngeni ing upaya mong manyira. Ngeni ing upaya ng manyira ning kamatayan, manibatan niya king kasalanan. At ing upaya ning kasalanan, manibatan niya king batas. Inya sukat tayang pasalamatan ing Diyos, ngening pagkalub na kay katamu, ing tagumpe, king kapamilatan ning ginutamong Heso Kristo. Inyapin, kapatid ko, magpakatatag kayo, at kayo pa'y tigatig. Kayo patugot, king pamagobra para king ginu. Ngening baloyu, king ebitasang masayang, ing pamagkapilit yu, king obra alang-alang king ginu. Ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Mangari kayong batuin asaslag, masala, king sikluban, kabang ang panganan nyo la, king amanong babiye-biye. Ing ginumantabe yake kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita at pangkang Lukas. ligaya keka o Ginoo. Jesus, salita niya naman karingkeyang alagad iting talimhaga. Atayid ne wari ning meto nga bulag ing kalupa ng bulag. Ela wari pihong parewong manabu king kulkul.
Ing metong amagaral ene ikitan ing kayang talaturo. Dapoting magaral potang aganap na na ing kayang parating pamagsane, maging kawangis na ne ning kayang talaturo. Bakit kakit me ing malating tatal king mata na ning kapatad mo, samantalang emo ne manapapansinan man, ing atin kang metong atroso king sariling matang. Makanano mong asabi king kapatad mo, kapatad, mekeni, ilakoke ing malating tatal king mata mo, samantalang ika emo ne man akakit ing troso ngatsu king sarili mong mata. Hipokrita. Muna me pamong ilako ing troso ngatsu king mata mo, ban kanita manakit kang masalese. At alako me ing malating tatal king mata na ning kapatad mo. Ing mayap adutong eya mikabungang marok. Ni ing dutong amarok eya mikabungang mayap. Ing balang dutong akikilala ye karing kayang bunga. Ding tao ela managtalhigos, karing tanaman a masuksok. Ni ela managtalubas karing dawe. Ing metong atawong mayap makapaltoyang kayapan. Pauli namu ning kayapan asisimpana king puso na. Ing metong nga taong marok, papaltoyang karokan, pauli ning karokan aatyo king puso na. Uning ing tao, magsalitaya, ketang maglapo king puso na. Ing maya pabalita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Maya pa abak po kaya kayungan. Kamusta na kayo po? Maya po. Atin ko pong kakilalang taong mapagsiste. Pakilawe yun no po rin kasiping yun nung ela mapagsiste. Sige. Yung taong mapagsisti, alayang aliwang akakit. Nune itang matsura, apong masanting karing taong akakayarap na. Nay kaili nabasyaking dalan, ay naman mo na manita, pe kakuyad ng short na. Sapak nemang peso 50 na. Pe kakapal na naman ng makeup na, lawen mo may mangire, ing lupa na. Ing taong mapagsisti, potang ikit na ing tao, mumuna ng diling akit, yapin niya itang kapintas-pintas, king pangataw na ning tao. Hanyapin maralas, potang akit ne ing tao, ene mo man apansinan itang kaya pa na, ena ne ay appreciate, gawa ne pang pikatulan. O yan ing katutwana, ning metong nga taong mapagsisti. Kaniting aldo at sutana king kawalo ng Domingo ning karaniwan a panahon. At nung lawenye ing kalendaryo na ning Santa Iglesia, akit yu king ini ing tauling Domingo, bayu tayo arapan ing panahon na ning Kwaresma, king daratang ang Miyerkules de Ceniza, o ing Miyerkules na ning Abu. At ing Domingong ay ni, king kaya katamong nebasang Ebanghelyo, akit tamo, nung atatanda ng tala pa rin pamamasa na ning Ebanghelyo 2 Sundays ago, ang gaanyang milabasa na Domingo, ang gangening Domingo, tuglong-tuglong la. At deti ibatlangan king Ebanghelyo ng San Lucas, chapter 6. At king Ebanghelyo ng San Lucas, nung lalawenye ing time frame at ing paralan ni kayang pamanisplika, karing kayang katuruan, ang popang kayutusan, mig-umpisaya 2 Sundays ago, ketang general values. Nanuya po kasi itang ausandang beatitude. Mapalad ka, makalunus ka. From this general idea or from this general values of beatitude, tiro nakatamo ning Ginoo nung makananong makipagparang tao.
Anyang milabasa na Domingo na nung sabi na, love your enemies. Pray for those who hate you. Tanggapan nyo la, kaulan nyo la, luguran nyo la, ding taong manira at lulupig ke kayo. Ito, makaparikilya, karing kaparang tao. Ngayon Domingo, ing ebanghelyo, ing sasabyanan ning Ginoo tungkol neman king kakatamong pangatao. And this Sunday is actually a preparation for the advent of Lenten season. It is our preparation king panyatang na at pamanarap tamo king kwento na ning kaligtasan na ning tao. At ito mag-umpisaya king Miyerkules na ning abu. Itangke katamong pangakong sumisi at painggunot king pamikasan. Bang kanita makapagbalik tamong lupasibayo king apong Ginoo. At bakit? Ot kailangan yang isadya ing sarili papunta king pamaglubtang king panahon na ning Kwaresma. Uling ing Diyos babalik na katamong pasibayo ketang kelalaman ning katamong pangatao. Buri ng akit tamo ning apong Ginoo na itamo mismo. Tamo perpekto at ating tamong kapintas-pintas king sarili tamo. Anyapin akit ye ing pamamasa king ebanghelyo ating atlong paralan apaganakake katamo bang kanita akit tamo naman king kaya katamong mismong pangatao king atin tamong kailangan larinan, atin tamong kailangan ayusan, atin tamong kailangan dinan pansin. Nga na ning umpisa na ning ebanghelyo, ene atayid ding bulag, ing kalupa ng bulag, uling pareho lang manabu king kulkul. Wapin naman, makanano meng tayran, ing kapara mong taong malililiking dalan, nung ika mismo may baloy ing kekang pupuntalan. Makanano meng tayran, ing bulag, nung ika mismo may akakit, ing kekang dadalanan. Isan to Tomas ning Aquino, atin yang sikat kasebyan, maralas gagamitan daring psychologist, nanuyeta, you cannot give what you do not have. Emu aibye king tao, ing bage aalake ka. Halimbawa, pwedeng iturong magkanta nung ikasintonado ka. Pwedeng aturong mag-swimming nung ikay kabyasang kawe. Mo asabing mag-aral kang masalese nung ika mismo niya nga nakabulakbul ka. Mo asabing maging tapat kaking asawa mo, luguran me ing pamilya mo, nung ika at nula ring kabit mo. Mo asabing, kami minum, ingatan mo ing katawan mo, magsipag ka, kamagtamad-tamad nung ika batugan ang popang pabayat ka. Mo asabing, mag-diet na ka, kataba mo, nung potang kayarap na ning litsyon ng pong chicharon, manyad ka pangatsara. Mo asabi king kapara mong tao, ing mangarap ka, nung ika milako kapagasa, at melako metena, ing kapanayan king sarili mo. You don't have the credibility. You don't have the right. At kay ba't nga tapang sumabi, look who's talking. Linisan mo pa mo ing sarili mo. Gaawan mo pa mo. Bayo mo sabyan. Kanako. You cannot give what you do not have. You will never give something that you do not have. Something that you do not possess. Kadwa,
Kaya rin ang sinabi ning Ginoo, itang ene atayit ning bulag, uling alang maygit estudyante, king kayang maestro nga na. Pero, istong negaran yang masalese inganak kay ni, at nagyari yaking pamagaral at pamagsane na, maging kalupa na niya mo, ning mestro na. Bala mo wari sa sabyana, when it is not yet your right time, just be there, stand still, be patient, and be obedient to your master. Ikadwang paganakana, ning kakatamong ebanghelyo ngeni, wait for your right time. You have your own perfect timing. You have your own right pacing. Ating ustong oras para keko, at ating ustong pamakitagon, anong nuka rin magtagumpeka. Anya kamakaing mga lalo, nung alimbawa, ika magtinda ka pa mo rin king dalan, at lula pa rin papagaral mo. Pero ding siping mong bale, yarino nga ding anak na may graduate lang ening banwa, masanting na nga ning obrada. Kami gagana ka, miras ka mo rin ka rin. When it is your right time, you will experience the same. Nung may bagsak ka king kekang board exam, king kekang civil service exam, kami gagana ka. Pota pa oras keka. Manaya ka. Just keep on trying. Just keep on waiting. Because your right time is about to come. Nung halimbawa, ang gangeni 40 na ka pameka pakyasawa, kami gagana ka hanggang single na ka. But we do not know. We do not know. Nung halimbawa, ang gangeni, magkasakit ka king biye, daranan kang problema, kami gagana ka datang ing aldo, you will experience joy, happiness, and peace. When it is your right time, when it is the perfect time for you, everything will fall into places. Ing gana-gana kamtan mo, agyang sabatan da pa, ding sablang tao. But while waiting, you just have to be patient and be obedient. Pagkanita po tang ikana, ing atsuking posisyon, at ikana ing atsuking lugal, alakang akaligtan, ampong akalimbawatan. Wait for your perfect time. Katlo at katatawlan ing ebanghelyong ay ni, anting kapag sadyan king daratang akwaresma, papaganakana kay katamo, na itamo ibattamo, king mayap abunga. Itamo ibattamo, king mayap atanaman. At itamo bunga nakatamo, ning kayapan. Buri ng sabyan, king libro na ning Genesis, taya sana kakalingwan, itang paganakang paulit-ulit ng sasabyan ning Ginoo. That we are created in the image and likeness of God. And if we are created in that image of the divine God, buri ng sabyan na numan ing dinat ning kekang pangatao, ating pamuring mitatagan, king kapalubluban mo, amaralas eda akakit, ding dakalataw. Ating pamuring mitatagan, akayapan at masanting king pangataon, amaralas eda apapansinan, ding dakal akakarungot mo. And as we are about to face the Lenten season, let us not forget these 3 reminders. Muna, you cannot give what you do not have. Wait for the perfect time, your perfect pacing. The right time for you is about to come. Lastly, do not forget that we are the perfect fruit of the perfect God.
atin pamuring mayap, aatsuking puso tamo, ating pamuring mayap king pangatao tamo, libutad na ring dakal, apamagkamali tamo. O yan sana, ing maging paganaka ng parati, potang makipagtagpo tamo, king banal Eucharistia, that we are being valued by God. At potang paulaga na ka ning apong Ginoo, tanita mo akit king sarili mo mismo, ingkekang kalukan, ating pamuring Diyos ang makasadyang tanggap, kekang dinat, ating apong Ginong maglinis, keka, anyaing pamaglinis, magumpisayasan, king sarili tamo. Pwede yo pong lawending kasiping yo. Nano mo ing kapintas sa akakit yo karela. Sana ala. Uling mi sabat at mi takpan ya king trosong maragul at tsuking matatamo at itasan ing akakit tamo. Amen. Talakan tamo ti pasyag, ing kakatamong kasalpantayan. Sasalpan tayo ko. King Diyos, ipang maypayang tatu, dinalang king banwat yato, at ang Yeso Kristong anak ng bugtong aginutamo, pengagliking upaya ning banal na Espiritu, ibayat kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldos, sinubliyang mebye, pepay tas siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, ipang maypayang tutu, iba't ka rin magbalik kya naman keti, ban mukum ka ring mabiye, ampong mga mate, sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasablirang mieding mete, at king bihe alanangga. Amen. Ginupagdasan mong mamungang mayap ding sablang tao. Sopan mo kaya sana at ingatan king Aldol doming pabibiyebye, banketa eke maliliking dalan, at tatayit milaring aliwa ming kapatad miras arapan mo, at ngaming manalangin, Ginoo papamungan mo keng mayap. Ginoo, papamungan mo keng mayap. Para karing pamuntok ning Santa Iglesia at ding talasaup da, ibuklat do ring karelang mata, puso at kaisipan, banketa, matampareng atayid ing balayan ning Diyos, king pamaglakbena payenturo banwa, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayap. Para karing pamuntok ding bansa, masapsap da sanang pag-aralan ing turo ning maestro, banketa, makapakiwangis la king kayang pamanyuyu, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayap. Para karing magnasang manimuna, karing pamipulong king panalangin, pamagaral karing amano ning Diyos, pag-aralan da sanang miyamasamas at pagsadyanda ing karelang nasang gampanan, ban pareho lang Emily siya king dalan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayap. Para kay katangan, ilakota sana ing ema sampat ang makalaman karing puso tamo, banketa, makapalto tamong bungang mitmong kayapan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayap. Para king banal a Papa Francisco, ban ing Diyos ning sikanan, ipagkalub na sana kaya ing malagwang kapaldanan, iba't king kapanandaman a kayang daralanan, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, papamungan mo keng mayap. O ipapakiramdaman mo sana at pakibatan, ining kay kaming kayadwanan, ning kay kampalayan. Banketa king akakit daring aliwa kay kami, balura ing makalaman karing pusumi, at niyagyag lang tuki king alimbawa mi ngeni, at manggaman king alang angkaw. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayo at kanakong taon, matanggap la arapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan sa aning Ginoo, iting daon karinggamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyo na, king ikasaplala tamo at ting mabilog ng banal akapulungan. O Diyos sa ginumi, ikang panibatan dareting darawon mi king banalalagyo mo, at pabanal king yayampang ning maluka ning kasuywan. Pagkalog mo ing pakalulo mo, ban iting biryan mong panibatan ning meritumi, yan namang papalyarian mong makapangayin tulit, kaya kami king ablas mo. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginuman tabe yake kayo, At kaya ka antimuri, itasyoring pusuyo. makatas na la, king Ginoo. Pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. Iting karapat dapat ampong matulit. Tunepin karapat dapat ampon matulit, sukat ampon makakabos. Ing puriyan ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon mukarin man. O ipa, Diyos ang malugod ampon maganaka. King pamaylasa ampon pamanyubli ng mebye, timawa na kami iba't king pamanalipan ning kasalanan ampon kamatayan. At pigkaluba na kaming dangalan maging lahing pinili, suging pari, banala kapulungan, balen a iniwi. Numan ka rin ibulalag mila ring makapagmula ng dapat mo. Uling iba't king karalumduman inaos mo kami, papunta king makapagmula lang salam. Ulin ito, kambeding sa blangkoro ring anghel ning banwa. Daralit kami king ligaya mo, alang toknang at ngamingan masayang pupuri. Ika pining banal o ipa, ika ing sibol ning sablang kabanalan. Kasan metong ning kabilugan na banal a kapulungan, mitipon kami kaniting aldo agewa mong banal. At layong mitutula uling gewa mo kaming bayong lelangan, king anak mong sinubling mepye. Ulin nito ipanigapumi, itugtugme ing espiritu mo, anti mo ing titipang ambun kareting ayin mi. Ban pabanalanan na at para ke kami gawa na lang katawan ng pondaya ng Ginoming Heso Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya at bayo na kusang luptinawon ing biyena, king pamaylasang pon kamataya na kinwane ing tinape. Pepasalamata na ka ampon pinuri. Pirasune at binyene karingkeyang disiplo sa ngana. Tanggapan yeti ikongan at kananye, itiya ing katawan ko ami dawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat naningapunan kinwane ing kalis. Pasibayo pe pasalamata na kaampon pinuri. Pinyening kalis karingkeyang disiplo sat ngana. Tanggapan yeti ikongan at minumko kaniti.
Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan. Ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao. Kaya mi patawaran na ding kasalanan. Daptan yiti anting pamigaga na kayo kanako. Ing misteryo ni kasalpantayana, inyangening gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, darawon miyakeka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. At layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matangpang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikaming ansa ng bisulo-sulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami antimong metong, ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing banala kapulungan mo ang makalaganap king meto yato. At keni inawos mong mitipon kaniting aldo kapilan ne sinintang Kristo ing kamatayan. At gewa na kaming karake king bienang alang angka. Bad mi ganap ya king lugod. Kambe ng Francisco ing papa mi. I Florentino ing arsobispo mi. Ipasya na ing arsobispo emerito mi. Ding sablang pari ang pon diakono, at ding sablang susuyo king banala kapulungan mo. Ganakan me ing anak mong iamong Pablo sa hagon, ay naus mong mako na keti king yato. Ang tiningking binyag meteya kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sana king pangasubli ng mebye. King katahimikan, manalangin tamo, midawon tamong panalangin, para king alang anggang kapay nawana, ning kaladwaning metong karing kaya katamong kabalen a pari, iyapong Paul. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepay nawa king pihong kapanayan na ning pangasubling mebye. King pakalulo mo idala mo la at ding sablang meyanguna pye, ketang masalang arapan mo. Pakalulwad mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bye alang angka. Ban kambe ning Duana Virgen Maria, Indo ning Diyos. Kambe ng San Jose ing esposo na. Kambering wan mong apostol, lalong-lalo na Santiago, at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod ke kaking kekaban ding panahon, apuryan ang pon apaligayan da kasan, king kapamilata ng Heso Kristo, anak mo. King kapamilata ng Kristo, kambena at keya, ibang mayupayang tutuka kung ning banala Espiritu, pupurian dakat parangana, magaman king alang angka. Anting meto nga pamilya, mausta mong ngeni, king ipata mong at yubanwa.
Ikabus mo kami king sablang Maroko ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasopa ning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan. At mikabyus kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Tabang panayan ng pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi Yesu Kristo. O Diyos, sa ipami, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan, ning banalakapulungan mo. Layon meng pamayapan ang ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pon mag-ari, manggaman king alang angka. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sanang parati, kaya kayo man. At kaya kaanti mo rin. Ipakita mo ngeni ing bisasan metong tao, king kapayapan. Kapayapan po, kaya kayo man. Niyo ing kordero ning Diyos, ing milalako king kasalanan ning yato. Mapalad tamo, tamong mayawos tanggap kayo, king banal a communion. Gino, kumatanggang patampang tanggap kaya ka, dapat yagas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo ay sadsad na katangan sana, hanggat hindi ng angka. Amen.
Mapilan kapabaluan at paganaka mo po, King Martis, alata mo pong misa itang abak, uling ilipat tayo pong Martis ninggat panapon, alas 5:30, at bayo po ing misa gampanan tayo, ing pamanyilab karing palaspas, magamit abu kabukasan, itang Miyerkules de Ceniza. At ita pong Miyerkules, kini king kakatamong parokya, at intamong misang alas 6 ning abak, alas 12:30 ning ugtong aldo, apo pang alas 5:30 ning gat panapon. Oreta po ring oras na ning schedule, daring misa tamo para king Miyerkules de Ceniza. At karing baryo, at intamo pong misang alas 8 ning abak, king San Juan Nepomuceno, ang popang Santa Ursula. Alas 10 ning abak, San Miguel, ang popang Santa Ines. At itang alas 6 ning bengi, ing tauling misa karing baryo Cariña, king Villa Santiago. At ita pong Friday, all Fridays of Lent, alata mo pong misa king parokya. Uling ing misa tamo milipat ya karing baryo, anong no Cariña ing istasyon. Nung halimbawa po, ing istasyon, maganap ya king San Agustin, ing kakatamo pong misa kinyang San Agustin Chapel. So alata mo pong misa king parokya, balang Biyernes na ning Kwaresma, uling ing misa milipat ya karing baryo, nung no karin tamo mag-istasyon. Katlo, at katatawlan, king kakatamo pong parokya, alata mong kumpisalang bayan. Ing atin tamo po, kumpisalan balang Miyerkules na, ning panahon na ning Kwaresma. All Wednesdays of Lent, ing kahatamong pamangumpisal mag-umpisayang alas 4 ning gat panapon, hanggang mayari ing misa. So kami pong apong Josel kanyan, lukluk kami king sakramento na ning kumpisal alas 4 ning gat panapon. At nung nino ing magmisa kay kami, makoya, magmisa ya, at kabang magmisa, ing metong kaya kami magpakumpisalya. Anya, kabang magmisa, pwede pong mangumpisal. Ngeni, balang Miyerkules mo po ing pamangumpisal, ali naman, nung alimbaway na kami patudtod, babagaba na kaning maragul mong pamikasala, at kay ba't mababangungot na ka king kasalanan mo, pwede yung kami pong ausa, nagyang nanong oras. Pero nung halimbawa, pwede namang miras Miyerkules, magpila tamo po. Kaya tang Miyerkules ay schedule na ning pamangumpisan. At pasibayo, agkatanda kayong kareting schedule ang pong tuntunan para karing aktibidades at programa na ning kaya katamong parokya king daratang Kwaresma pong banala parmingko, ang gana king pamanyubling nebye, bang kanita kayo po malitu karing kaya katamong schedules. Dakala salamat po. At ngeni awsan ke ing metong karing kaya katamong seminarista, bang kanita managkat ke kayo karing daratang entrance exams king seminaryo. Mayap at magrasyang abak po kay kayungan. Mumuna po, pasalamatan miyo ing kaya katamong mabilog parokyo, king mapaling pamananggap kaya kami, panimuna na ning kaya katamong malugod parokyal vicar, iyamong red. Among dakal pong salamat, palakpakan tayo po yamong. Yako po Seminarian Joseph Ace, ay bat po king barangay San Agustin, Betis, at kaya bekula po din ka na akong kaparokyang seminarista, Brother Ron Silicawangko, amenibatan po king barangay San Juanepo, at Brother Charles Brendan, amenibatan naman po king barangay Santa Ines. Kasalukuyang mahuhubog king Mother of Good Counsel Seminary, karin king syudad ning San Fernando. At ngene po, at syuke po Kenny para mag-encourage kaya kayo, para karing kayanakan alalaking bisang lungob king seminaryo, karing anak yo po, apo o kabarkada, o karing kakilala yo pong bisang magpari. At available ya mo po iti para karing incoming grade 7, grade 8, grade 11, ampon para karing mag-college na.
Kapilan la puring Aldo daring entrance examinations. Deni po ding petso ang makalaan po para king Aldo daring entrance examinations. Mumuna po March 1, napo niya po ito, at March 8, March 15, March 22, ampon March 29. All Saturdays of March la po deni, ating oras naman po ampon lugal, 7 a.m. ya po, King Mother of Good Counsel Seminary. At nanula po ding dalan king entrance examination. Mumuna po, writing materials, kadwa po, ing examination fee worth 500 pesos. At pangatlo po, syempre, ing makasadyayo pong sarili. Nung atin kayo pa pong kutang, malyaryo kayo pong lapitan para king karagdagang impormasyon. Karen pong bisang sumubok, malyarya pong lapitan i Brother Yinozar Angeles ing Grand Night na ning Moas Ketebetis. Metong ya din pong sasawp karing anak kabisang mag-entrance exam king seminaryo. Nung ali ko po magkamali, kinla pong February 15, munta din kaya katamong kayanakan ang mag-entrance exam king kaya katamong seminaryo. Kaya kabang maranon pa po, detang bisang tagal, i-approach yun po i Brother Yinozar Angeles, karing bisang sumubok, lungob king seminaryo. Karin pong karagdagang impormasyon, malyari pong lawan ing official Facebook page na ning kaya katamong seminaryo, Mother of Good Counsel Seminary. Ing seminaryo, alialugal ning kulungan para karing kayanakan. Nunelugal anong nukarin lalalaming kasalpantayanan, ampon mayuyubog ing pangataw daring kayanakan. King pamakiramdam king aus no, karin nakatamo idalo king lugod ampon kapayapan. Pakiramdaman tayo ing kaya katamong puso, anong nuka rin tayo panamdaman ing aus na ning apong Ginoo. Manatili tamo pong mipapanantabe, mipapagmalasakit, ampon mipapangadi. Dakal pong salamat. For the entrance fee, nanitang bisang lungob king seminaryo, impong parokya yang mamayad kanita. Anya ako po mitatakutan. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Ginoo kaniting pangaseseming niyuman karing makakabos mong kalam. Panigapumi king pakaluno mo, king kaniti mo ring sakramento mong babyesi kanan ke kami ketiking yato, papalyarian mo kaming bibilang karing malugod mong panabangnan king biye alang angka. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristo, kinumi. Amen. Bayula husgan, ding aliwang tao, lakomo pa mo ing dinat, king sarili. Kaya kayungan pong sablang tinagon at mekisan metong kaniting misa, dakala-dakala salamat po. Kaya kayungan. Ing ginuman tabeya kaya kayo. At kaya kaante mo. At bendisyonan na kayo ning lubos mayupayang Diyos, ing ipa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne umetana, king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.